Ben di pembongkaran na ano.
Nagdera atau 100 sa Bantay ko balong kinatan kasus yung kandol lah. Masa yan nilap po niya ka bro kuy. Di zaman kasa dia. Naganda lay ano tira, lay Honda po. Ako men. di WA ako. Hirang na. Sa kampong, dito mo. Bro kami. Ayan na din po tayo yung Napagkikawin nabi mo. Natalan, sola piso pina. Apa yan? Bisa na pala. Ito oh. Mata na di santri-santri. Mata. So, yun na kumaka. Wala mo saya to kemasan nih. Eh, na baru kemarin po. Oh. Pasti pala isa. Sudah ayo lagi. Ako ito tahu mengarang alam. hindi yun. Nasa yan sila. Ya, ya kita yang utama demi yang kedua. Nakatama kung doon. Gusto na ko lang. Kaliwang ko nila minggir ko sa tiyan. Apa kita? Kita gusto na ko
Kaya pala naman, right? Kaya muna yung... Bang kami pokada ko salah. May laro daw pa daw may maning pokada. Hindi. Yan to yo hindi mantap. Besar sekali bu sayang. Babe nakatokaran jangan daw. Kaya pa di ka halaman tayo. Dua yung tayo, dua. Buka iya pa sa kandikan. Basusta pa ako ko nila. Dito dah, tangan sana sa to dan. Wala yung maro di ko ligro ko to kita. Ano to? Tataki po. Padar ya lila sisi. Badi kompor itu. Ulangnya pala di kompor. Kan asalan nih.
Alay ada bikin atau cabai dong na. Barangay na ito nato tayo, kita na nato tayo, so ito Salam Banua. Salah ngayo na lu. Untuk dekorasi. Pero kay kung magsuot din ng ino pa, siguro pa maganda. Iya, kenapa? Yang kumunin de salon nene. Kumandir ko ni. Wala kumandir ande. Adalah. Rajin ka. Mungkin pengon ayo daw kayan. Tangan komandan eh. Baik Pak, tiro na lang ka kama. Masar. Dari bilang nguruk pak. Mau apa ini? Mau, iya mau. Oh, lu sumbang kok. Sirik-sirik.
ba yung tutulog? Ito